PDG de la société Innovant, Monsieur le directeur général de la Société nationale de l'électricité Sonelec, Messieurs et Madame les secrétaires généraux, distingués Mesdames et Messieurs, à vos rangs et qualités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Nouru ala nour yahdi Allahu li nourihi man yasha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas wallahu bi kulli shay'in alim. Au nom du comité d'organisation de cette cérémonie et au nom de la communauté engagée, je tiens d'abord à exprimer la joie et la gratitude de la région de Mitsamiouli-Mboulé en général et de la ville de Mitsamiouli en particulier d'accueillir parmi vous en cette journée bénie de vendredi Son Excellence Monsieur Al-Imam Azali Assoumani, président de la République, à l'occasion de cette cérémonie de pose de pierre de la centrale voltaïque que compte produire 3 MW et stocker 3 MW de réserve par la société française Innovant au bénéfice de la région du Nord d'une population de plus de 50 000 habitants en énergie renouvelable ou simplement en énergie environnement, que le gouvernement comorien s'est engagé de recourir le choix des services des énergies propres. L'électricité produite par Innovant sera transportée à partir de Hawazi, où sera installée la centrale et injectée dans le réseau de la Sonelec. Une leçon de travail qui signifie qu'à force de volonté et de détermination, nous pouvons réaliser ensemble toutes les ambitions des Comores émergents à l'horizon 2030 prônées par son Excellence Al-Imam Azali Assoumani. Excellences, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis de vous dérouler le programme de cette cérémonie qui est composé comme suit. Nous allons en premier suivre la lecture des versets coraniques qui seront lus par Al-Mu'adhin Ali Saïd Mrasouha. Suivra le mot de bienvenue de Monsieur le maire de Mitsamiouli, Monsieur Aboubakar Ahmed. Le tour viendra du discours de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France auprès de l'Union des Comores, Monsieur Sylvain Riquière. Et ensuite, nous inviterons le ministre de l'Énergie, Monsieur Ali Iboura, pour son discours. Kalimati Choukr de l'assistance sera prononcé par son éminence Al-Khatib Al-Hajj Mouadim Saïdié, porte-parole de la communauté de Mitsamiouli-Mboulé. Nous allons danser d'une chanson composée à l'occasion de cette cérémonie qui sera jouée par des femmes mitsamioulien avant de vivre le moment fort de cette cérémonie qui sera le discours de son Excellence Al-Imam Azali Assoumani. Watukufu Sayyid al-Rais al-Jumhuri Al-Imam Azali Othman, Watukufu Madame la Première Dame Mama Abar Darwesh, Raisi Wahele Baraza la mawakala la Komor, Mabibina Mabwana Wanashama Wahe Esirkal, Bibi Gouverneur Wahe Washangazija, Mabibina Mabwana Wanashama Wahele Jumbe la Rais, Bwana Barlozi wa Kifaransa Harume Daula ya Komor, Mabibina mabwana mawakala mbali na mbali wa daula, mabibina mabwana mamer, bwana liwali wa hele jera la Mitsamiouli, bwana president directeur général wa hele shirika la Innovant, bwana mudiri jimla wa hele shirika la mwenje la Komor Mohamed Saleh Junaid, watukufu mabibina mabwana waandishi jimla, watukufu tengo jitukufu heza daraja za hanyu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sheikayo wandazi shahe mahafala ya ni mabavu ya Mitsamiouli-Mboulé wanika wa utukufu ntekelezi ze shukura za hao hosoni mwanyu homrengo funvu no mhudhurio padamani wa mheshimiwa Raisi Daula Al-Imam Azali Assoumani hunu mjini Mitsamiouli usiku juma usiku makbul haruma
ekamal ada ya husilamu hatu shabaha abonge homudhurio hahe jerikaze lebela saya lehonsiyo ye central ya mwenje wajua ujouripishia mvume ndaru za megawati uresheye na mvume ndaru za megawati kao zourumishia wakati lejua la hatwa shabaha abonge sharengesheha hojuzi wa hele shirika la kifaransa lambao innovant ikawe mabavu ya hekiblani ya jua hutwa na jua loheya winji wa wanadamu zihimengo mitanu wajo hunra bahati hiyo wahunde mwenje mrahafu mwenje wahe lejua mwenje kau wakati unu serikali ya Komor watoa za juhudi za hao ili wafanye ikhtiyar yahe za khidma za ho mwenje mrahafu mwenje kao ngojopi wa haozi utilwa haruma irezo ya Sonelek uwaswili haruma emalaho ya hatu na zinu pia ndabora mkiniha raelewa yokaya yo darasa nkuu ya hazi ikao hawa mweja ekarisanganye mata ngarjo shinda rijibu ze hazma sahemu wahe daula ikao hatauza Komori ikensi haruma maendeleo banu mahazi vizili na mengomira watina uleta ibarnamaji yahe mahafala yanu ya kanti henamna inu ngajoluka magarasa Qur'an wa mujane mwana hanyu almuadhin alqari ali saidi mrasuha jerdunge kalma ya ukaribisa wa mujane mer wa mitamiuli hari Ahmed Abubakar jerdunge khutba ya balozi wa Kifaransa Sylvain Riquier rijerri pare wakati wo waziri bwana harusi wa heshulinu waziri wa mwenje bwana Ali Iburu banda yabo imkalimani wa hatu al-khatib muadhim saidie ujatoe kalmati shukra ya hu munasaba unu rijariyesh wakati muhimu wa mahfala yanu haudunge khutba ya hemu wa daula ijoba ze mahfala al-imam Azali Uthman al-Quran al-Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة المصباح في زجاجة المصباح في زجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال. 20 للناس
خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. Shukran gugujo jelia zemakara za Qur'ani za suma banu zikeshifa za huwalu wa dema katianu zikae shifa wajau ne nurun ala nuri kau lelo ino madam na muhisio rilala na mwenje rijuhana mwenje ngari walisao mwenje habor kazao bela saya la mwenje yonde surati nuri kau ya suma banu li ali said imrasoha yaitimizi hekul a'udhu birabbin falaq Mwenyezi Mungu joripua na husuda ya ndongombi insha Allah. Tamkaribiso Abu Bakar Ahmed mera wa hele jera la mitamihu liambwani yajiatoe kalimati ya mkaribisho. Monsieur le maire. Excellence, Monsieur le Président, j'ai fait mon discours en français, mais permettez-moi de m'exprimer en langue nationale, car cette langue a fait de nous une fierté le 6 juillet 75. Kwezi mtukufu rais wa daula, kwezi gouverneur wa heshesi wa Shangazija, mzaze nambari wa handa wa he daula, mawaziri wa daula, kwezi balozi wa hensi ya Faransa hunu Komor, kwezi bwana directori wa he Société Innova, kwezi ma honorable président de l'Assemblée, ne ma vice-président wa hao, ne ma député, ma mera watukufu ikaunga nyiban, ma directeur généraux, ma mera, ma conseil municipaux, ma notable, wazee wa mji, ikao nyindo kondo hando la hemi la Nancy, wazaze manukando, mashabab, tengwe jitukufu heze daraja tafauti za hanyu, ngamu mtosoni heze tosa za Kiislamu nimwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu ngamrengo shabaha shinu nishukurie Mwenyezi Mungu. Nishukurie oandikao ndoani kwa aminifu leo nikaye mru wakili le bavulinu haukwa mtsungua mjuhu wa Bilali yabo uwo mru ikawe sajo kama ndanza mrekuria yeka heyar makuria shauno do tukufu hani ndenge fursa inu nishukurie mawaziri nishukurie directeur de cabinet ikao sonti pia si humjua haumara mgomri ranzinde ulio nishukurie directeur de cabinet ya Abira mzee wangu mjomba hangu Belu ikao wazaze ikaunga nyodingoni ho njwanza mjuhe ili arambuwe ukaya yemengoni mwandu watsanga harmaze twa manazini watukufu omahaziwi zili na 20 yo wakati kao ye projet yinu wandu kwa jaka hijua wakati hiyo ngamwesheleyo directeur wa Sonelec wakati hiyo haka secrétaire d'État wa he fonction publique bahimze wangu nebelu hambage tayari atiele dingo ili projet hamada yinu yero hafumbuni jemitsamihuri ebonge kwezi watukufu narimshukurie bawode mru ya kazale gaulamano rirenge fursa inu kwezi Saidu Rais rijari wasuli daraja rikaufanya kampani ile projet yinu yenda harma conseil de ministre validewa yabonga rishukuri yao wanrikao wawana hata zangozi wasuli nambie kwezi lejera la mitami hulimbude na mbwanku rishukurie Mwenyezi Mungu bangarere wao khair ngarere wao mwenje ikao ngojobali mabavu yayo pia mwenje ikao ngojobali mbwanku ubala mahame ubali mitami hulimbude hata bali ngojoenda armwe hamafu na hiyo yonda ile ikaonga ambao emergency haukaye rais wa daula hatia mhono nziani arenge azma ranzo wakati wasuli armaze za manazinu irike uhuru wa energy hiyo ndiye maana ikao ngarombe Mwenyezi Mungu ya energy ino ikaije ikaansi wasuli
omwenje unu uke habe joka urahisi ndenge fursa inu nishukurie nirongoze mashababu nambie mashababu kaya wakati uja hukera iswahe daula hambe emergency unahe mashababu nimnikeni waswia hukaya abi Shafiq ikawo uo filosofu mhu wa Shalkahira hakaurongoze mashababu hawambie mashababu kaya iyaka walia asaka min watwanika fa innahu la yahdi alkaramat akaurongoze mazababu yawambie ukaya msiparokata twamane nsihanyu no watwani wahanyu au keka mkata twamane ne watwani wahanyu bahika msina mjufanya zijo waswi ebonge mashababu na rikenkonyo nzima rihime riwanilie mabavu yatu wanu riwanilie nsi yatu inu babanu ndongo hamanda zinu tiziono jana kwezi watukufu haruma Facebook wandu watsingo hambe ukaze ndongo zinu kazina ukiri ekazina ukirije norambi oka laysa al-khabaru kal a'yan riwonwe fanywa fumbuni abonge jo fanywa noho namkena toma yo kazinsinrabo zinu kweli nanyi wa mitsamihuli mrambu wakamwadi sola zensojo za homkate haukaya rirenga ndumengo miraru wakautrie majaya hula washindi waliwa haruma milioni mengo miraru wandu wajoka ufanyazi ya bure watu jorenga mapesa walate la awe projenge jao watukufu tina ukamle nishukurie rais wa daula nishukurie wazaze wa mitsamihuli nishukurie wazaze wa komini nishukurie wazaze wa bavu ya mitsamihuli mbude na mbwanku nimshukurie nitengo jitukufu rike wazima bema bavu yatu yanu kana uwanilwani wandu wajoka ulo winguni wajoka hiwanilandasi na rike na toma rike wazima rikaye hamashana mbere beizo ndezi jo ufanya ensi yatu inu ijuhe ritilinde wandu tsotsindasi watukufu ngamona wandu waloseni hunu pia wanandu rikawilo walona kalamu ngamtimizi hema kalima kwezi sayyidu rais na rikaye hamado mndu ikawye ule lankuhu hamadami ngojuo kami ule lankuhu bahimru mle lankuhu kwezi sayyidu rais yeuza shia abo rjonze daula ikangwa rashia waboze ndongonga joka njema mndu mle lankuhu yeutajufu ilize nkuhuzi dwendando ekanga tsinwa uze pare zatu zinu aboze ndongonga joka njema mndu mle lankuhu yeunishi yaze nkuhuzahe tasina mtsana na masihu eke daula ngwarunishi yao tasina mtsana na masihu yaboze ndongo zinunga badili hensi yinu mndu mle lankuhu yeuchanja ze nkuhuzahe rahaze jakana wade aweke daula yinu ngari kadimi yao rahano zihira awensi nungejo ujuha kwezi mle lankuhu bo Sayyidu Rais ekaza nkuhuzi baki na miezi 6 nizo huzia hozaya zo ubadiliwa yebonge kari tsanzo wandu wadu haziri wa manye babanu wa dansinga nzo wa huno watiti sho wandu walazimu ende la retraite na wabehwa ilo wasoma wapeze waregeze tamana za hao wa ma ala rasul illa albalaghul mubin wa salamu Allahi ta'ala wa barakatuh. Merci monsieur le maire. Simplement à son excellence monsieur l'ambassadeur et le président directeur général du Novant, le maire de Mitsamihuli a choisi son discours de l'exprimer en langue comorienne. Mais nous savons tous les efforts qui ont été consentis par l'ambassade de France pour ce projet. J'invite à présent son excellence M. Sylvain Requière pour son discours. Excellence, monsieur l'ambassadeur. Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Madame la Première Dame, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Vice-présidente et Vice-président de l'Assemblée nationale, Excellence, Madame la Gouverneure de l'île de Grande Comore, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les ministres et membres du gouvernement, Monsieur le délégué chargé de la Défense, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Monsieur le maire de Mitsamihuli, Messieurs les maires, Messieurs les notables, Messieurs les préfets, Monsieur le directeur général de la Sonelec, Monsieur le président directeur général de la société Innovant, Mesdames et Messieurs les directeurs de cabinet, secrétaires généraux et directeurs généraux, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie de lancement de la future centrale de Mitsamihuli et je suis très heureux de revenir
en cet endroit où, Monsieur le maire, messieurs les notables, vous m'aviez fait en février dernier l'honneur et l'amitié de me recevoir. Nous avions d'ailleurs évoqué la question de la possible future centrale à l'époque, et je suis vraiment très heureux de revenir en pouvant constater le chemin parcouru depuis que nous avions pu en parler. C'est le deuxième événement de la semaine où le solaire est à l'honneur aux Comores et en Grande Comore, puisque beaucoup d'entre nous étaient présents mardi dernier pour inaugurer la centrale solaire de Fonbouni. Et par votre présence ce matin, comme par votre présence mardi, Monsieur le Président, en plaçant cet événement à nouveau sous votre haute autorité, 2 fois dans l'agenda hebdomadaire d'un chef d'État, c'est considérable. Vous marquez toute l'importance que vous accordez aux questions énergétiques ainsi qu'aux questions environnementales, et je crois que tout le monde sera d'accord pour dire que bien sûr ces questions sont centrales pour le processus d'émergence dans lequel vous emmenez les Comores, tant l'énergie est au cœur du développement, de la vie économique et même plus simplement encore de la vie de tous les jours des femmes et des hommes du pays. La centrale solaire de Mitsamiouli va être construite par une société française spécialisée dans les énergies renouvelables, la société Innovant. Je salue chaleureusement son président-directeur général, M. Grégoire Verhaeghe. Innovant est une société qui a Innovant est une société française qui a une expérience puissante, reconnue dans le domaine de l'énergie propre et une implantation déjà très significative et plus que très significative sur le continent africain. Mitsamiouli va donc suivre le chemin de Fonbouni, dont nous avons mardi inauguré la centrale qui en réalité est en service depuis 1 an et demi, donc en réalité, à Fonbouni, la période qui vient de s'écouler a permis de démontrer qu'une telle opération fonctionne, et de fait, aujourd'hui, grâce à la combinaison d'une volonté politique et de ce qu'offre la technologie, les femmes et les hommes de Fonbouni ont de l'électricité. Demain, une fois la centrale construite, c'est ce qui arrivera de la même façon aux habitants de Mitsamiouli et de sa région. De l'électricité en permanence, c'est déjà énorme et on pourrait au fond s'arrêter là, mais ça n'est pas tout. Un premier bienfait supplémentaire, c'est ce que ça coûte. C'est déjà vrai maintenant, mais ce sera encore plus vrai une fois les investissements consentis par Innovant amortis. Innovant vend son énergie à la Sonelec à plus bas prix, ce qui devrait permettre à terme à l'État, en tant qu'actionnaire de la Sonelec, de récupérer des marges de manœuvre, et on imagine bien que ces marges pourront être réinvesties, par exemple, dans la modernisation du réseau de distribution. D'autres pistes sont certainement envisageables, mais ça n'est pas tout. Avec cette énergie solaire, on parle bien sûr de respect de l'environnement, mais aussi au plan des personnes, de bien-être des usagers, de santé publique. Le solaire est non polluant, en tout cas incomparablement moins polluant que les hydrocarbures. On parle de pouvoir d'achat, on parle de maîtrise des finances publiques, et au fond, tout le monde devrait être content avec la centrale qui va être construite, la nature, l'État et les citoyens, finalement. Pour couronner tout cela, et je pense que c'est aussi important de le souligner, ce ne sont pas des ouvriers venus de France ou d'ailleurs qui vont construire cette centrale, ce sont des ouvriers comoriens. Pour la seule construction, sous le contrôle de Grégoire Verhaeghe, c'est plusieurs dizaines d'emplois, près d'une centaine même en vérité, d'emplois qui vont être créés localement pour donc des citoyens de Mitsamiouli et de sa région. Donc vous le voyez, mesdames et messieurs, Innovant au travail au bénéfice des populations d'un bout à l'autre de la chaîne, de la construction de la centrale à la production de l'électricité. Je ne peux que remercier l'Union des Comores, vous remercier, Monsieur le Président, pour cette opportunité qui est ainsi offerte à une entreprise française de démontrer son savoir-faire au bénéfice de la nation comorienne. Et au-delà des puissants bénéfices directs présents et futurs de cette opération que j'ai évoquée,
c'est une démonstration qui est faite. Et cette démonstration, c'est que les Comores peuvent être une destination pour des investisseurs étrangers. Je crois que c'est ce que vous souhaitez, Monsieur le Président, et je ne peux que former des vœux pour que d'autres entreprises aient l'envie de venir entreprendre ici, aux Comores. Il faut de façon durable leur donner cette envie, susciter leur confiance, leur engagement. C'est, nous le savons tous, au fond, à terme, la seule manière de créer de façon durable de l'emploi, des richesses, et aussi, parce que c'est important, même si on n'aime pas trop en parler, des ressources fiscales. Ce que nous lançons aujourd'hui va dans ce sens. Au fond, c'est l'entrepreneuriat au service du développement. Et très sincèrement, je suis heureux que la France puisse y contribuer. Vive les Comores, vive la France, vive la coopération et l'amitié entre nos deux pays. Je vous remercie. Marhaba Menji. Merci, Excellence. Kartulata wakati holi wakati msongefulo nuar mamatalazus ngamkaribiso e waziri wa mwenje Mheshimiwa Ali Burwa ejarike ahe hotuba. Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Excellence, Madame la Première Dame, Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée, Excellence, Madame la Gouverneure de l'île de Ngazidja, Excellence, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellence, Monsieur le Directeur de cabinet du Président de la République, Mbaba Oulozo, Honorables députés, chers directeurs généraux, Excellences, Messieurs les secrétaires généraux, Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs, honorables assistants en vos rangs et qualités respectives. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un véritable honneur pour moi de venir dans cette belle ville chaleureuse qui est Mitsamiouli pour y poser la première pierre de construction d'une centrale voltaïque de 3 MW au profit direct de la population. Qu'il me soit donc tout d'abord permis de faire part de ma profonde gratitude à Monsieur le maire de la ville de Mitsamiouli et à la population de la région pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé. Je formule également mes remerciements à l'endroit des hautes personnalités ici présentes pour avoir bien voulu honorer de leur présence cette cérémonie qui marque résolument la marche vers la transition énergétique de notre pays. Excellence, Monsieur le Président, pour ne parler que l'année 2022, nous avons inauguré la centrale voltaïque de Moélie en juillet dernier, puis la centrale solaire de Foumouni le 25 octobre dernier, et nous voici aujourd'hui prêts à lancer les travaux d'une centrale solaire similaire à celle de Daou, ici à Mitsamiouli. Du 24 au 26 octobre dernier, nous avons procédé à la validation nationale du projet de loi portant Code des énergies renouvelables en Union des Comores avec les différents parties prenantes du pays. Un document fondamental pour le développement des énergies renouvelables que je compte soumettre à nos honorables députés pour adoption avant la fin de cette session parlementaire. Ceci vient donc confirmer que la transition énergétique de l'Union des Comores que vous avez souhaitée à travers les objectifs fixés dans le plan Comores émergent est assurément en marche. Et le lancement des travaux de construction d'un parc solaire de Mitsamiouli représente aujourd'hui l'image de cette transition au bénéfice immédiat de la population. En effet, dans un contexte international de hausse des prix des hydrocarbures avec impact direct sur le coût de l'énergie, la mise en œuvre d'un tel projet nous permet de réduire notre dépendance énergétique vis-à-vis des produits fossiles et rassurer la population quant à leur accès continu à l'énergie. Mesdames et Messieurs, honorables assistances, c'est sur la base des longues négociations menées dans le cadre de la signature de l'avenant numéro 2 du contrat signé entre l'État comorien et la société Innovant que les conditions de la centrale de Mitsamiouli ont été améliorées et fixées. Cet avenant a permis à la Sonelec d'éviter de faire fonctionner un groupe électrogène de manière continue pour le compte de la société Innovant afin de lui servir de réserve tournante. En effet, la société Innovant s'est engagée à travers cet avenant à augmenter sa capacité de stockage à travers l'achat des batteries
ayant la capacité suffisante pour ses besoins, aussi bien pour la centrale de Fumbouni que pour celle de Mitsamiouli. Cet avenant a également revu le coût de l'énergie à la baisse et permis l'introduction d'un cadre réglementaire technique, dite convention de raccordement, que le producteur devra désormais respecter pour protéger notre réseau électrique. C'est enfin cet avenant qui a permis la négociation de la construction de 7 centrales voltaïques de Mitsamiouli d'une capacité similaire à celle de Fumbouni. Qu'il me soit donc permis aujourd'hui à cette occasion de saluer et encourager le professionnalisme et le patriotisme de nos équipes formées d'experts et cadres comoriens qui œuvrent dans le secteur de l'énergie, avec à leur tête la secrétaire générale de notre ministère, le directeur général de l'énergie, le directeur général de la Sonélec et le directeur du bureau de géologie pour leur engagement à garantir la protection des intérêts de la population comorienne et dont, entre autres, le travail a abouti à un tel projet profitable à la nation tout entière aujourd'hui. Aussi, comme vous l'aurez compris, ce projet représente une réalisation concrète de la vision du plan Comore émergent, tant sur le plan social, en permettant une grande amélioration de l'accès à l'électricité à la population comorienne, qu'environnementale pour sa capacité à répondre aux objectifs de réduction de l'émission de gaz à effet de serre, mais aussi économique par l'évidence de son moindre coût par rapport aux énergies fossiles. Il contribue également à augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique tel que préconisé par le PCE pour atteindre les 33 MW à l'horizon 2030. Mesdames et messieurs, ma conviction est que toutes les sources d'énergie renouvelable sont complémentaires et doivent être développées de manière maîtrisée. Pour nous permettre d'atteindre une transition énergétique sûre, propre et abordable, nous aurons besoin de la mobilisation de tous les acteurs du secteur, des partenaires techniques et financiers et des opérateurs du secteur privé. Nous en sommes témoins aujourd'hui. Cette pose de la première pierre est le symbole d'un partenariat fructueux entre l'État comorien et le secteur privé. C'est aussi le fruit de la coopération franco-comorienne corroborée par des relations d'amitié soudées et renouvelées au fil du temps. Permettez-moi donc de réitérer ma gratitude aux représentants d'Innovant, ici présents, ainsi qu'à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France en Union de Comores, pour ces 2 projets qu'ils ont conduits dans notre pays. Je ne saurais terminer mon propos sans réitérer toute notre gratitude aux partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement dans le développement socio-économique de notre pays. Je voudrais également rassurer de ma disponibilité personnelle et de celle des équipes de mon ministère pour veiller à la réussite des différentes initiatives promouvant le développement du secteur de l'énergie avec la confiance renouvelée du chef de l'État. Vive la transition énergétique et l'accès à l'énergie pour tous. Vive l'Union de Comores. Je vous remercie. Zengayo zahanyu zo dhahabu zenye zahanyu zo nuru za uliwalia. Mheshimiwa Rais wa Mitsamiouli wafurahi homjo hao uswali jumada wenao yole manekayo izo nongo za shukuriwa wakati huu Al-Khatib Muadhim Saidi mkalimani wa majira Mitsamiouli mbode uji ya tekelezi za shukrani. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. تكوف سيد الرئيس
Imamu Azali tukufu mzaze Komor tukufu rais wa ile jumba la mawakala watukufu nyonsi pia utukufu hanyu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh zidaraja zanyu pia zivumbulwa abantu mwisheni mruhavumule isimu hai utukufu wa hahe شمرا تشونغا إراتب الحداد هم بوكا خذ مني جملا ولا تطالبنا بالتفصيل akawomba Mwenyezi Mungu utirundulie abonge abo hundua yuhanzoka na tabu abonge na mrenge udhuri nyonsi pia ikati mfumu wani bomugwa mtukuzani bitsile na au ka Mwenyezi Mungu ni aba kwa man yu'adhimu sha'ir Allah fa innaha min taqwa alqulub ya mtukuzani Mwenyezi Mungu ando ahukana baraka kabla ni jambe zani misabanu kamtsaho samaha usoni mowaze wahangu pia wakanti banu akabanu na kanti banu baja kiasi ya wandu watanu banu sona bakajuho banu uje ende wakanti banu tabala na kawati nongo nziro hamalana shati kandani wambie ukawalara isiwe ajabanu timtaharusa ukaya amukonti banu haukara isika wadingo ekanga bumrudo kawara isidingo wotsinda mitindasi Ugebanu nema banu gamtsauze sama hazahangu na inanyi msijola mukebala mze ana mkera dhibara isikabwadingo kwezi watukufu tihimisi wabanu no ujimli fahamu jiwa mitsamihuli nensi ya mitsamihuli nebavu jimla rishukriye Mwenyezi Mungu na mtume rishukriye ze juhudi za rais rishukriye wa mjoha hebanu haukaka bati neema nkuu yari hunda hamando mjoara isibanu koze neema za rijiliale utina ushinda uzidhibiti yende neema huaswili hunu yendo jekele wajuma yendo ujarsole juma sinae yendo ujarjari kazebwela sala henuri jobri waliyahum dunia na akhira izondo gozinji konti na ushinda uzihima nizibire shabwe kata benamna hiyo abo mkuba abo wandu wajue shari himisaba Sayyid Rais uribelilia nuru ijeri waliye hunu duniani basabu nga ujori waliye akhira haukamtume haba ukaya ad-dunya mazra'atul akhira dunia inundo mda waulimie akhira abonge batina mwenje kabadaji wafanyi hebada kanga anzo mdu yasome ganzori unihomi sirini walomo pirongo anzo mwenje ganzo baja wakati ukeni bayindu ganzo yehwaga basabu izinje mawazinu karunashinda rizambe sha inshallah huze hatiba nastahiki uze hensi we hansi njema bani astahiki uze hensi Sayyid Rais watukufu ekaramba ukakari shukuri yao habo raisi akabjaka zelebwela sala ho mwenje raisi hakazabwela sahu nurangu hale haukara isiwo iraisiwa hema siwanu yomane kamgwa benze na sigari simombe adu amgamnikeze nchida na uhai mwema yashinde yaundeze zeza lazimu arende masiwa yanu nadi zinjema za hamba ni za urenda Wongi abo haina njema azirenda ba ya zamba banu au yarenda izuza hatusiwa mitsamihuli izuza hatu yarirendea hata yemwe nyungujuo ukaikaharu hafanya msafara endea taheza lazimu zije zifai sitoka jumomombe ya Mwenyezi Mungu ya muhafadhi ende naye ha khairi ende amresho enda ya tahe ekahundu hata habali arere ha khairi na amani rijerumie sinae abonge abo sisi haini njema pia hurirende ya hurambia shaki dejo kana bidizinu kozi manara kaomba dua rijibwanu wandu aneze njema rilinde batu zijeziri hunde au kanje makazi wolo baada
yebala usufa belunge banu wala juzi bo mwenje wakautsamilwa fumbuni hakaha nalika tiwamba ukaya kairi mwene baba nulo banu mitsomombe yani Mwenyezi Mungu hata mngwa mwasudisheni ha khairi jamudo mjaza khairi hani parana kuli wasuli ha khairi na amani abogeti jibaba abu ya jaban leo na rundo ni njema abo bahastahikari ndi wanongo njema haini njema zafanywa mahala zidarifanywazo watukufu ongeri shukuria Mwenyezi Mungu nelebwela salinu gardoka isina rais no wamhusu ne pia ni mruloba nano watobanu rijeri samia umuje wuha khairi na amani kamgwa benzi nati ndizo bahine na khairi pia ya azimu gardoka sina ziorione zinjema hizo tikader mambia Saidi Rais ukaya hunu sina bahati kuu zikari na hakamumbi Saidi Rais hunu balabona mdukahane de wandongo njema yetu husileza bakom honone ahe ya mrende ya njema basi hunu sina bahati na baraka ya ukaya ya mrende ya njema si umuombe ya dua rirume sina aeza bakom honone ahe zibariki abuge haizo gari hombe ya dua zinu alisa zinu zitimu izoloni zoro ni zirendehe shakarutu husudezi lo mhononi ha ujujwa urende ho wandu wasaya izari undazinu nazihunde masiwa yomane nazunde masiwa yomane vanu wakati ngo mfubisha atikana habari zinji Saidi Rais juziti parwa haruma monano wakaula pitali ya mitsamihuli na mkera dhinyo mitsamihuli manruma banje mandeza hambwa basi bora yani parati misokairi parwe hondo hane bakari parwe hondo wando hazi rende wando hazi wakana na mruwa hawa waju hawarigole wakamandika mpara ni vanu lijeru shukuri ya Mwenyezi Mungu na mtume rishukurie rais rishukurie jumlifuaye serikali rishukurie direkteri mola pitali hunu haukari kari mwani nsaha yanku hari mwela pitali rango ye mwana adamu hari wasuli banu Mungu hari buguzizaze tabu hizo inacha bisa Saidi Rais minta parishandu wa mjiliana wa shukura Mwenyezi Mungu mito shandu wa mjiliana tohole atawandu watohamba hata wegashi atawahata bo hata shay kazi eni shahaja kajapar shandwa unjilana wa shukura Mwenyezi Mungu basi mimi wala pitali wanone sa ajabu redera shukura Mwenyezi Mungu na rais na serikali rishukure hizo warendewa mashaallah barakanku halis iloga yoku tisomo za sayabo ula direkteri hamba ukati wono ojimlifahe mashababi ya mitsamihuli wajabanu hata wana wao unatishangaa iba wanuza barindi waja wanambia ukarika ujari vizitela pitalinu ninogozu utabisha wanuro nesuzubanga rijozi siya hizo rijo ushinda waji uharejei wende wataha zombo za hao wajabo harumwe shwanza shinu warengeza bo shwanza ni banu wanjia harumwe ezumba za hela pitalinu pia wafanya urahafu wenda atampakando mishana de mishana waipua wajusa waihosa wowo wandu wenza baraka kuwe mashababi ya mitsamihuli shangabo za saa wakauroha eze matrieni wabalia pia wamba ukawazibela pitali jazakumullahu khair wao kwa naume nyandongo aukati paro bahadisi ukaba kazo muharumae zabirili ya lezaha ngamrende aibezo mboyizo angala mwiso washonga yezi nukonde barindese zenduanzo ibirileri vukezonzi pia basi wana mashababi ya mitsamihuli mgujo watabaraka haukeza alingana nao ndizo kazi mwambie Saidi Rais ukaka na toma rikena toma ba shababi wa hunu o mashababi hunu kaba na shambambi
Saidi Rais ngetse ndo hambaze nogozi loro ni hangu hunu hata ntujwari jofanyaje haukari shukuria wamjua haho hunu shari shukuria ya azima haho waonaze tabu za kau haru mwensi inu ndeze pare ndela pitali ndo msomo zeno kwa hizo zonti pia wazi Tanziani Mungu ujaza kheri kamwa wapenzi na sisi na bahati haukai kazi ambanga zifanywa katika poro amba shekara mbukara isingifanywa pale nzuani au mwalisi tuamba insha Allah kange fanywa babu fulani insha Allah hata ngufanyela hapwela pitali basi wasiku habange pulao batuwo za rasuli hunuramba ne pulo bango joshanga masinawe gejo ufanyi haila pitali tamba ukanjanzi yani gefanyi hauna gejo timu tena timu nawe haina si haire yona Mwenyezi Mungu amnike bahati ya hele vaula vazela pitali kamgwa benze kangwa jwaule vaula hela pitali rida haruma zenzi ngono namna hatumgari panga ho shukuri ya Mwenyezi Mungu urajara kabtsamie pare inilombo dua ukana ine masiwa haukasi karina shonga Kartwanda nogozi tsingojo kaza hato wasawa tihunde mguna unike wa ushinzi wa ufaye masiwanu yomane zenzia unono emba indwa hula ye misada risha ukautowe niko walozi misada wa niko walimao misada pia ngaronao inafuya hayo na Mungu joribarikia tsahoze sama hazahangu tijwambazi sha angamono kandu andiso nangalia Saidi Rais shanga buzinji na jwandani zambi habo nizijwao habo naziona habo yakaira isindawe habo yakamitsami huli habo yakawa mitsami huli haukawa ujuando gonjema idha akramta alkarim malaktahu wa idha akramta laim tamarrada Saidi Rais ikamro hakafanya ndongo njema hazirende mndu mwema malaktahu yetokanda inaye rekaju wa rekavu wa rekabaridi rekahaina namna haukaye tsoleshe lazima yamre wa idha akramta laim ikamro hakaurenda ndongo njema hazirende mndu wapeu tamarrada yeto tumba mpaka yode mbuda akauni adori mamndu ikamro ndo ambo kashabala waziri au rais hafanya kadha hani hanyanyara balangu hano zitambwa basi yotinde hela hatu izo njo hamba tena Mwenyezi Mungu ajalie wandu wa serikali wonsi wambiliane sabuzi wakebazima Mungu ajojo wasaidia wandu wakanga bodingoni mwe serikali Mwenyezi Mungu abanike imani wajokandu wananyao Mwenyezi Mungu ajalie hena mzima harumao ni mreshele mwananya wambeleane dua njema wakebazima Mungu azwezemiwa haweke bazima hata Mwenyezi Mungu ajalie arina funsharu mwensinu kamili gamjohu sami Raisi unsami wahima banu anabani bana musami ikama banjambezo mwanambia bale kamlugena balabo kamlugena zimtabisha mndu sonja hazama bashe kajarumwa abangenga mjondenge ya udhuri ndindenge ya udhuri senana ambe ukara istika badingo wa salamullahi ta'ala wa rahmatullahi wa barakatuh wal afwa minkum inshallah ngamjo wasulia khairi rais ngujo wasulia makazi hawe mana utukufu heni mri apashagari ujabanu hena aja hemi dungujo wasulia harumo watwani wa hawema na utukufu inshallah garjore jana bandu rijari ritsamio mwenje inshallah nana zingizi upari hano hotuba ya hemu waida سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Monsieur l'ambassadeur, oui, je n'ai pas un discours, mais rassurez-vous, parce que quand j'étais au lycée, on m'a appris que nos ancêtres sont les Gaulois. Donc, comme mes ancêtres sont les Gaulois, je peux dire quelques mots sans pour autant qu'ils soient écrits. Et ça va être très court, monsieur l'ambassadeur. Très sincèrement, M. Mouad l'a dit, rien ne vaut que le remerciement. Donc on vous remercie beaucoup, monsieur l'ambassadeur. On vous remercie beaucoup, à travers vous, bien sûr, votre pays, la France, qui est le nôtre aussi.
à travers vous, tous nos partenaires bi et multilatéraux, pour l'accompagnement que vous nous faites dans le cadre de notre ambition des Comores émergents d'ici 2023. Et ce qui nous rassemble aujourd'hui ou avant-hier, l'énergie, tout le monde sait que c'est le cœur de tout développement. Et le fait qu'effectivement, nous on en a fait une priorité. Et que c'est vous, la France, à travers l'AFD, à travers la société innovante que vous nous accompagnez, pour nous c'est un bon signal. Comme je vous l'ai dit à Fumbuni, vous n'êtes pas seulement un partenaire, mais vous êtes l'avocat des Comores. Et j'espérais que la réalisation qui est en train de faire innovant, ça va être un bel exemple pour les autres entrepreneurs pour venir nous accompagner dans notre défi de l'émergence. Et c'est pourquoi, monsieur le directeur de l'Innovant, je vous ai dit l'autre jour, allez-y demander à vos collègues entrepreneurs français. Vous l'avez dit, c'est une vérité. Vous m'avez dit l'accueil chaleureux, l'hospitalité, l'intimité que vous avez sentie avec le peuple comorien. Dites-leur que c'est un patrimoine de notre pays, que nous avons le devoir de le garder, c'est-à-dire la paix et la sécurité. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup. Kwezi watukufu, shangmuadui kamakini, bamnyezi mgujo hana muata hali kamgwa venti. Wajalie eroho njema yaho neze dua zaho, zirifai, kamgwa hivenza, mnyezi mgude hamba waye, uduni astajibu lakum. Wenge narkijuma homba Mungu, wenge ubahanulio zifatiha uzitoa, mnyezi mwajalie. Uzifanyao haruma kadre ya huzima wa hema siwa. Ngono ngotsomba de masiwa yumane. Dites à monsieur l'ambassadeur que même Mouad il dit 4 îles. Donc ça prouve que nga wana patriotisme ilo haruma roho ya haho. Et que ngwa janlie ushinde urithishe kamgwa benzi. Mwenyezi Mungu ajalie ukebanu teleze fatiha. Hasonti pia Mwenyezi Mungu ariken husnu khatima. Au kamguwaye haye chede uchuo usiku mrajo kahanda mangari. Wala shule ya leo inu zokweli sika ujamitami huli nje swali juma hunu wakati homoja hunu halisi. Ala fungo juo mkomori ye uona ndrabo sheka isha ndrabo. Efetikatu homoja hunu wanuko do Facebook rezo social kwa jamba tanduba. Bangeti kaujar swale juma. Alafu abo rije rifanye inu hajira ufanya ukaya. Izora fanya fumbu ni juzi. Rakautsamia leo ngaljori henti. Premier Pierre lebela mahando. Mimi tsansi ukaya hiyo wantukadu fanya shughuli nkuu. Shamgwa jalia. Mbana kasome Qur'ani hashele andro hasomo qul a'udhu bil falaq. Akabani kanwa disau shughuli ndo afanya fijo ndo vandu wakoje husuda. Mwanwazi watu wa milananzi ikangwa duka ufanya shughuli baswando disofanya ndugu hasiri wefanya zedua. Hate kandwa jahata wa wasili nafsi ya ukabanaba haga sonzian ngeundu watu waze ngobonze. Ukati ula misarin hasidin dha hasadi wa husudiusha nga sonzian ngaljoheda kamnezi mwa benzi. Maonoka wahea dua na mwezi wa Raru na mwezi wa Tani na mwezi wa Fukari. Mwezi wa Raru na mwezi wa Tani ndo tsatsa yofanya. Mwezi wa Fukari ndo kuparo wangu. Hale modezajiri meshele. Hale wahambizo asiri andubiza hasiri. Kana mse watu tumnyezi ngujo mrehemu. Yeto paro ende hambiza hasiri haruhabala rimbiza hasiri hula. Rimbiza hasiri hula. Ando ashanga hata nampari kusedi nasi nutabia hindi mbo oy engambizo mndu halafu enjoda huna za mengo da hebe mndu mshene bana hambizi wa mzangu ndo azicho wenge nyinyi kaka mtaza mfanye kara mnyo shule ya hani shada dhima ndo ajwe ka ekamono hanjoda huni hula wala hundo ruhusa hanjoda hona abahanga mwanao hata kendo menge jangu akwangu shihi angwambizao wandu zihizili
angodharisha hizirad ewe yahusbanu ngejao hizo rabi lo hamsini bala kamjezi ngude hamba kama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum haini zihunda zondo rafanya sisi askam tafal ba na rohi otidishar hansibana zono mbamgu mshaumadhu kayeka mgwabenze inovaka jarambia sambe se matekilisi kwa jorambia surtout joni kujoshina rambia ngo hizo ngamumjwa joni hanami oskurjo kawja jerit sambie yodo skuboko bojo huna nafasi urongo abaike sambili boshama kabasa tambata abwambeze ngozi loroni hao akakuja juka urongo wandu watabi hede kinyume haino wakati urongo basi wandu kama kini ndo shabole wenu kawjarte fatiha izo rifanya wanu Mwenyezi Mungu awasilishe kama benzi rikenamu rizione ritena watukufu ndo kana baraka tika mu wahele jeshi ba tiansh mahamili wandu wakaurmaze ngoma harmabuji na makobi ngajala kwa jazo fanya mashuhudi hata mbaga shikija kalo kaenda hemini aux années 98 97 warajabanu rijar commande group rizibe haruma envio noziji haraka rijar fanyo mwenje riroha hena mne constitution hamba tiroha chilinga mwana mazedhamana tende tufanya chômage ya mahakume tirejei banja tu dezenongoda zila tika oblige tena ina commande group na mkeradhi babu tufahari jode zekweli mzienshi ender commande za group gardabaza harumameli hakaiko humu gardabaza harumamvyo tena yija sharambaka karnaushi na wakati tukandizo kujeni mana kalewo inu na rufanye tartibu ya ukaya ze group zikaye shabaka ina mwenje utohenjeza harumaze group ukomplete uondo yangwa renouvelable Mwenyezi Mungu arinkenema ukaya wewe ukajua wewe ukaya mstadirani kumtoshea lele jua linlo mbinguni yo ukajua yo ukaupepo yo ukamrambaje utermi yo kade maji sikamiro tifanya hazo mhawa kamili baso mwenje na kanu ukauru haruma maji shabja bahandwe ndo apwebiri envwa ketuhunya imiro ketusiha shabala ukawajaalna min alma'i kulla shay'in hayy ngabo isiansi ma scientifique de rambia ukamana mtiti 90% au 80% maji lezunguza basi kama hawa silo titi wa saa tena kutimiza mahamengo minane basi maji gakao 40 50% 60% ya hezunguza hao shati bahi amjoka mbuka na shulisha kakaja nomba maji sawa bahamaji ngabadili wao yafanya mwenje tena wado kama jihunu hausikitifu ya roho mshawi nkodelo na nyasi wa Egypt na Ethiopia wado mramba unili wakausiata wasule Egypt waenda wafanya de maisha ya hao wafanya umwenje walimi wafanya zongopi haba haji wana Ethiopia baka omro undwa hatu kartumnikani wadi sovrana bengezo pia tukanambe ukaya izo mwadhu ya hamba kwezo watukufu na rishukure Mungu wengeta fadhal mumwadhu amzambu abaha kuswa ingwa uyabu na monane babilahi ya haya yetermo inu yetemu ya ushukuri ya Mungu na ifanya harata hii ndio mahalani pia akanga mwanauza jira alhamdulillah luka haini zafanyi baki kamja shukuria alhamdulillah ikamra hasfanya Mungu inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'an Mwenyezi Mungu tidhalim sha ekale oga mja shukuria yodo konziro anzobra do shukura bage harakaza ngo hizo ziroho mahala ni pia ikeha maiyo malezi owana hata jole lwadambilwa kana mshukurie na mshukurie bado mjohunda hauna mshukurie ezilio sijoroha hauka walaisha katum lazilanakum kujomzidiani ya boga bojuja sabu izio kazina uroha kanga mshukuri yao bonge ikaula dhimu yetemu hiyo iko mahala ni utipia aka alhamdulillah ngamwana wa bao malani pia zonga zonishao yensia hatu ngasi harumenzi ya nje mekamwa benze ngojuru wasulisha
shayo za tungazo timambiani raisi kafanya ndugu haichi abo mwa mshukurioni bwa Komori Mwenyezi Mungu mjazane khair ngajale nuke mfano razokati mansungu wa manhanti manhimilia rifanyauze ngoba zima hata wandupia wananyasi maparteneri rowazu ngubakondero baka mashallah yenzi ndio ngamombo Mungu odoka na baraka inunzi anjana ulawa muhimu kantiro shehita shando mindu kamgwabenzi ngajale siku hiyo batijwa ndubeki sama wajanremeu akabaki waremeu Mwenyezi Mungu tizalimu yeshulia haushati hanga shando ukaya kwezi watukufu ngandole wonyine magardien hedaula imwanahanyu mjombe habana na kemzwani na kemmali na kemgazija na kemnyumakele womana wahanyu tafadhali bumana hatumba kana baraka zenugwe mwana nyuho yafanya zila kailiurenge balakaza waendelee rijari hulugu na groupe hata yote de solution haba hari rijari tainu renouvelable le juangilo yabo elo binguni emajiga yabo opepongo yabo egeotherming yabo abardu hadi saze hazi shayoti hazi mbajo shida ifanya mama hamitano au mahakume au bake mahashirini shekaifanyi wanganzo ijerewa wazuma bayantretenewa hakaba kaifanyiwa yohaba kango na mahakume mahashirini bahamingomira rugejo umenyeha ngajo fanyaje hata riti na renouveler yonge ladhimu haini mrujo ringadhoma na banu ekara ise ka guverneri wa Komoro ndo kana baraka mwambie ukakweli hujahu shindi ndobi yakana ezi yoshulia hanyu sha izoraona harmandu ya kabanu kadha wa kadha wa kadha tafadhali zango hizo na zendelee iyo de roli mjoka ukaniyo boma mero ndo kana baraka maberinge lazimule woni mke ma responsable wa hewa zungwa kwamba continuité de l'état ardo fanya hazi kama gamenzi mbega mwana hangu mero jabano kawu workadi samarhaba menji tujua kabala ukaunika message au kabala ngawe renseigner unaambia ukayaule lanku huyo ndo ngonku mamzi jondo ndondo shamimi bese uhadalo akawala mbaka president zale hakaule lanku haruhange president de mana waransa jawlo mero uhadalo amda kana baraka de mana kaule lanku madame la première dame Ambari Darweshi akafanya hazima alamba udo plan akafanya mazamba u BDC bahiti la maro kuja tukafanya hazi zikauliwa tous les 60 jours au les 90 jours malewa hao 60 jours 90 jours kalifanya mwezi miraru riba mwezi mzima okatiyo tukauliwa zihukume zili abakau diviser par 3 awezo uzo diviser par 3 yo 4 x 3 12 hindi 70 par 3 awezo ziwizili za mapesa ziwizini hamwezi tikana mrumsha na wana eda janongo ni akairiri pale mnariali rendrale wananku shabana tikauko hazini samba ai yambaka ofisi ngule lonku hambaranti bakairi ule lanku hana uhiba yensoholi ahema soroda naridekar le lanku shauti hibe mkato ahema soroda bon tishia etifanya kwede mnyile dao ministre de l'intérieur timshili rifanya haziyo hata tiranti kanda rasome faransa ndo kawiranti haziyo shayo tikahifanya hahenjeza inongwa complementarité homwa mwezi shabala tufikiri katika wiranti ndenke president wake huranti udanga we meri nuru ala nuru shati jo hanza mbaho kana baraka hazirle oniyo bandu ya ukaima jeune wambilwa kana mjirenge dhamana we mfano mwema mbaho kana baraka hazirla hukahifanya ijakendeti hajahudhuru wono kari usaidia wagele one kemfano wambiwa nuka abanumeri ngamibanu mahaminga mjo kauroha yabakati roha sinabaka mtanu kwa zibiro baba mlo hasara urejei hazaho haka iyo de jotsonga emaendeleo endelee iyo de jotsonga lewe no menjerfanya onu rihunde mana ngwa hibenza ekaujondani nduha soma made mangahamba mbashindi hadungwa hende ho msirini reno msirino mwanje uja mangaletele mtemba hindu ho frigo alhamdulillah shaundo jotsonga emaendeleo ya njenziani hakena mrujo limamba hindu hendo shidoni gajai huza
shanganza une baba hana huitia itijola abo mwenje haya embahindu ila wakati wandu za hui transforme wandu za tuma Afrika waringa mhogo wafanya ngano sha eke transformation ngefanyao nganzo mwenje kubobira ichondo wakweza tukufu ebenge inundongo muhimu rafanya umwenje huu ebenge rija inu ya he renouvelable loka raha kartina legash loka tena inu nge ziawe je protéger climat tizamba gajondo katozamba ebenge rikanti handongo muhimu abona rombe Mungu Mwenyezi Mungu yarwasulishe kama benze Mwenyezi Mungu ajalie lewe inu kwezi watukufu Komoro lewe inu maisha hatu mbahindu hatu ya hula basi haruma mafuvu jana emengo mfuka renga ubonze yije alafu moneza jiri haruma covid haruma geri zilar kausoma katileo bahi lanungora lomba hadisi shabahanga ruona ujao matson bongela unajitayarishe rifanye taratibu ribunguze jo kabahanga limao shahularile yabonga ryo komande mengo miraru haruma jana tudajiri banu hale kana baraka hale ulansohole yedo kalwix menazila hin rikano mhogo rikane mbatse bomsadi rikana zentambu bomzabudu rikana le papai nele furia panodondo rikane zikame hizondo akahula mahala nipia wanrenso hole mbamaile umasi yabo yo lwix hata wakati mbaka yakwana hajani aba hajade kinyume habarja kanska alidenso hole ilao Pakistan ilao Hindi yije ngeriensha atijao haraka rinjie harumazi hazi za mhono woko gajori delia imabawari yarenga ubonze basima hase 10 milliards de francs comoriens yo mishahara miraru ya wandu walibao ya uma pesa bako kareleleza ku bantu gajoba kibana ya bala rwafanya hazi wajonda bahindu bawafanya hazi okatula shende emapesa yao gajoza haripatwa mapesa rimeye shabanga sema pesa ufanya zinzia ngasema pesa ufanya zole teli ngasema pesa ufanya zenongo t-shirt zidara tahebonze emapesa uri atobonze shagarjo shida lewe inu rikinao rifanza ngozana ebenge anusi wanadamu shele abo na hukana dhalman jahula ni dekina kwa mandamu ebanu umenje unu okupa shagari kokonde hemindu wakaula funguni uje mitamuli kakubire mtsuje ekaupasha helikopteri hawa mvyamje leo shale umre la funguni ngomzaje mitamuli ngubiro mtsuje kula mitamuli wanzo uvune bungo ngele umenje utoshilia ujaza umitamuli ngojabira mtsuje ya Allah hebelwe kuri Mungu hawarwa na damu mdakula baraka sha madhia zambabo sami makin akamita mihulu do hatu ngam aminuka ya wa dunga vio na helikopteri bese direktura inova ngaja pasha gara pasha helikopteri hoja hunu abo maudu gojo wasuli haruma e centre hatu kabnezi bwa benzi ya bosi hisi adwamba arshukuria mademu muadhi azamba insha Allah abondo kaya shamambo hambaru nsudoshia ya boza error izojire hunu na fumbuni karna ufanya hamandanye shamtishie izo mbabe mtishie ngabo sikaru jo hunda rihomo hunda shokati jo ka hunda jomba wala wafanya ndo kadha gijakiri wala wafanya ndo kadha gijakiri aborti fanya hamandawo bange garjo wasule kamgwa benzi Mwenyezi Mungu ajalie zifikira zenu zeneo mahalani pia wanu tsinda hunu bai shamusha kaya ngazi mali na nzuani ristanziani yabo inovatena riwarenge inu societe privé sarjabanu haini wangu wajoja mwanzo afanye mwenje unomba renouvelable wafanye contrat ndao nao ishine lindele akajide mahamba nywa Komoro maba nzia karibu domrai chuwao Monge izo wafanya mitsamu
uzofanya fubuni wajoka ufanya mitamihuli ngeri rasure umaudu ikabaja mndo mangozo fanya mwenye hamadaunu wanzo fanya mali hauja ufanya nzwani kairoda one inova ufanye kontra ndao na wafanya hazi hiyo be hazi haifanya ili fai ndio yao mwenye amjo karali tindasa mbakaya toka mdile shanga mimi tamihuli telewa ukaya ukati homoja hunu ikamtabishani kamnika nifi na mkema kino ndo kada baraka bazero hungizo bazima sima sufi ngabwa jawarangaria qulubul arifina laha uyun tara ma la yarahu an-nadhirina wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم يسر لنا كل عسير اللهم يسر لنا كل عسير فإن العسير عليك يسير. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا اللهم اكفنا شر المسرورين واكفنا شر الظالمين واكفنا شر الماكرين واكفنا شر الباغضين واكفنا شر الساحرين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين وأصلح رئيسنا واهده إلى سبل الرشاد ووفقه لما فيه صلاح البلاد والعباد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن أدرك ساعة الإجابة يوم الجمعة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.